U Socijalističkoj partiji Srbije nema nikakvih dilema, niti bilo kakvih podela vezano za tu stratešku odluku o tome kojim putem Srbija treba da ide dalje i koje mesto zauzima Socijalistička partija Srbije na tom delu političkog spektra. Kao što sam rekao, najvažnije je da Srbija napravi uspeh u narednom periodu. Srbiji su, pored svih poraza koje smo imali, su potrebne pobede. I mi želimo da pomognemo da Srbija pobedi. Na kraju krajeva i da pobedi i svoje loše navike, i svoj loš mentalitet, i međusobne svađe. Da pobedimo i stranačke, i unutarstranačke, i međustranačke konfrontacije. I da se svi zajedno bavimo strateškim temama. Zato mislim da je obaveza svih nas da u skladu sa tim i sa tim našim jedinstvenim stavom nastupamo i u narednom periodu i to nije u interesu Socijalističke partije Srbije, samo to je u interesu Srbije. A Srbija mora da nam bude draža, pa čak i od naših partijskih interesa.